Enchia kese enkoma obi biara a ohwe dwumadie yi. Ene case no efamaami bia onananom eja na saase. Na esanse oni buafo, oni kamafo nti. Obi pese ofa kwati kwan bi so. Na oje asase no efiri ni nsem. Ama maami ekopie a police for akache. Na maami baye no sei no betwere ni nsem. Maami akwaba. Ya me dia. Me bacho wudi. Bacho fra me abranpofo a. Maami abran wo fi hin na baye. Bacho mi fra apmenim kokoben. Aha ya. Bacho. Good. Me bacho why na hawa ewie wato aye ni. Me bacho ye adwo akofo woni ni nua be ma kwabenadwuma. Abana adwo akofo. Adwo akofo. Woni ni nua be ma kwabenadwuma. Yeah. Omu na hawo. Me bacho an. Omu hawo kwan be so. Me bacho kwa mu afaso omu ha me kura. Ene se me nananum asase. Kakraka na mre bi ne wo mudoso bi timi na nanam panimfo nyina wuye na ja bibi ne enso nso na bibi woni nsam emu de hen na bibi adwakofo enti one na busan ye se wo mbepan me yen afiri so na wo mafa na me wofa kwa me akọ wi na wote ase enti ohuru ginan wo mu de conciliar court panimfo no kwa asase ne kohwe ye bebebu a wo mu fo na mo fa ye se ne wo mu mfiri so nkuro wo mankoso 87 no 89 ena wo munua ba akon e friend mama adwofo dwo won so de me ko Ashton court sabe na mo fa kwa me akwa wi ayale ntimi ana me ko gina mu mu fa lawyer na ebu a me bim e je sa ya mienu eno akire no afa de me wo fa ne wu 96 a wo mo asan atu abase ye beje asase no wo mo kire me tumu nyankopon adom ye yi me charge adugu mi so nyina ye ja me de be ya ne sa adwokofo no e beje asase no afiri me nsam ntimi me de ko twede court Tradia court no efra yan obi aka na asem court no nyambre mesrai court no nyambre kwa asase ne so ma obi akọkire ye ba ye no nso court no bua wo for 2018 medical 2018 court no bua adwokofo ene na busuafo efo ska wo twama no me de na mesinka mepe minyamasa asekura wo twa 5 million wa ntua na me de ne jaye afi firi wono media asase ma sabi siremuni be ma bi ne na yese omunye koku omutira asomfie miensa oma yensiwa omunua ne woso oma bibia woso dakro yewura 2020 ekwa 2021 mu no dakoma hona ablante ani di sume kan kire me se asase no adwokofo akoton ama wo wura bisikani bi enti omunye manyina wabedwu agu me kwa so na ye twa blocks ni ayi ko bisai omusi ye de ya paafo tim de kwato mi kurom di kurom emu anim se wo mo kwhwe mame wo ma anko de ba ya ne se wo mo si poultry farm kase me so me nko am ye den makoka me hunu de me de fa enti wo ma na afa de adwokofo na okoton gi ni sika no wono asa de me ko high court ko tere kwa ya pi editi a me na me se urade me da ase enti wono me kwa ye ne ma me fa lawyer na me fa lawyer ne de astam ne hye so ya le hye so no 2022 court no bua adwokofo efo na chese wa hame kwambia so adifo ti wadifo no afei misika mensanka mehwe a mensanka mesanka court osanka mekope me judgment no ya ni tu ho na monya mekoye se me judge ayi me locket no a ehwe omudi asam na ayira e wo court ho na msa court idanto mu akronfo ma ha na yeda na menkwa me locket bayira me pim so a ampim me lawyer no ye krata akwese wo de oye poultry farm no oso ni de onya asase ewe ho na me de 29 no na nyankopon ado me temu nka wo me radio so na me si ni metua minika na me de abedamo na adwokofo ma frem no ne dinta wo ne abusuan ye bum kwase asa no wa bekirem mami ni murapo Memory ni ya juma. Mami ni murapo timia rapo no question no answer Ebusan se no e teacher what me eh jacket ko ran wo busa question I said you go school can any mental egu yetire mama mia God sabun so ayen sa so am ye di spill so tro so wo ayen sa wo so
also ama yenso ye di spill atro papa first court no ehene fa no do ko Ba cho no am dem ko CDI for that time no. CDI. Eno ye year by. Eno ye 87. 87. 19. Ewa yabe. 87. 87. Na CDR. Okay. 1987. 87. And I same way up in pencil. God. Assassin ye how many acres? Pacho assassin de na so pa. How many acres? Pacho be ko be 80 acres. Osini nyina ye wonana dia. 80 acres. Ono ne nana dia wo dia ne adwoa kofo. Pacho anya me hwe no eye me nana ne de onana ko so ko ye adwuma. Wo nana. Pacho anya me nana. Ana de adwoa kofo nana. Ekoye adwuma bebe de ana so de ko ye de. Pacho na wo man baby edo. Nanso wamfana nto wo mo ne didi hia so. Wode ne tu ne mfimfini. Aha. Tinaje se me nananom atwa na oye den koko. Na oye wanye koko. Bra ba se wo mu ye koko no me nanana ampene. Amana anye koko. Nti na wo mu do aso didi. Wo mu do aso edidi. Wo busuafo we. Pacho mabusuafo de. Because kasa no a mi di ka we na ese kwoto ba me musa wo ansa o se mi ni obia woni obia no ukokwoto no ho na di wachi pa cha me kokwoto ndem ba ba ma me nua no me wo fa mo wu ye no me ma me nso be no aya aberewa ne na ni afra no dadam na anu ya akra no awu me nua no no me de to wo nyina anim so mo mi antwema so me ma wo mo ye enu me ka ho num ema o ma me ma o mo ye num pa cha wo ka ho num ema esen be manim manko a ana wo mu sesen wo mu se wo twema nso ayekum no mu ya Christopher enti me nso mampa ba ebra me di bim de di kan no me frɛ wo mu nyina wo pro no mpanimfo anim se me di bim asase nya me nko amedia sa bim de ne ye 1987 me pa cho da bi 1987 de na mo fa ne ti ase ye yi aban na wo di bim no idi bim e wo court ben e wo Chadie court no me pa 28 enkrata wo ha me pa cho ni nyina e wo ha yi nkrata ni nyina go me pa cho ye ne courtfo asem no ya na ano hye yen adum bi ani nimdi a otumfo de ama yen ene ye de ye adwuma ye man mu so no ye court mpanyimfo no ye papa nom a wo ma hye na so abepem sabre no ebuo kese ene ye si etrasia ye de ma wo mu eti ye ne court no ye ntam ware pa enye se adum bi nti ya betena he nti ye beka se ye nso ye judge fo dabi but omu no adie na omu beka no ye ni omu ni challenge yes ye ni omu ni challenge kete crab eti sa o ka se wa court na omu adie amawa esese ye hwe nkrata no na ye hunu se ye ne court any challenge guys abrewa god why the bisa wasam ka chiri mati god omu wie ye na wudi bim no omu ma wokrata a omu yi asam ni free court me pa chan judgment na wala ya me pa chan na ni lawyer omu na jina ho na wudi asam no na wudi bim me pa chan god abrebe na wudi bim no omu san kwa asase ni hwebie ma san kwa court ebra me di bim no 2018 no wo ma anya pi wo ma anya hwe na me de ma ayo me enche ti de me huru ya ne se wo ma ko fa ma obi a wo ye so adwuma na me peska ma pe obi e de agyanam de akokot eno na adwokofo na we di fo no asan de me call high court sabre no a ukwa asam na wudi bim no a ukudi koma ye me enche no me pa cho ma me ani diem o san court wo ko bo wo mama ne say ye mienu me ni adwakofo aba court asam ne modi amami medibim makwa asase ne so waba so enti court register e na mo be ya afa ho amami okoi me pa cho ma nkom ya imagine se kwa no na mo be serve me high court ono ade call high court be serve me enti wona me kwa no me se high court de che wo fa lawyer enti wona de me fa lawyer
na chese we no wudi ipim no wo mu besi wachi wo do no mu besi wo fa anko kan kire that court no e ba cho me hunu ho hwe say de ye adwuma wo ma me won ya me na me kire se wo de wo call high court no wenti mi enko court ba ko wo mu say high court so sene ni nyina but na me fi say ka be ko register we ho say wo mu di ma wo no say na akwa akoduru anyway omo de wa ko high court wa fa lawyer afei no omo ka se ontua sika odi asem no ema na ye di asem ne ma wo wie ya na wo lawyer wo ho no no ye ka se ontua 50,000 ananya ona kan e ba cho ya twade ni ne ka se ontua na se ka no otua e ba cho wantua ontua wantua no ko register no ko ba amane e ba cho ma nko wanko ye problem a ya ne ye wo no no mumma court ni huni diesi se wo court na court de oshebitu opponent no so a me pa cha wo enyi wadwini enfri so court na kan ye eye Ghana man nyina court no akasa dia sako asem na mo kan ye na nipa na buso se menya dan na wo ma kire wo de wo beye etonso ono so anya saa kwanya no na wasama wo kan ye no kredi a wono so enam wachi ukọ ha na wafa wachi etisika no ye ka so ontua no wantua achai ansa na wode ukọ appeal court ode me ana makọ appeal court nso no ekosi sen e wanzo so ye bua mam ho na me fa lawyer no ye bua mam krata no e wa ha e che se ye bua mam ana ye se koye wadwuma pacha me bua se die na esi me pacha die esi ni se enipa na portrait farm na ode man no what so ayeso adwuma kakraka ni nyina me video ena wa video odi kokoto me pacha no na me lawyer no egina mu me lawyer no krankrata wa ye kran no me se me jabi ofi eno na lawyer no koyi twade ayi no koyi locket no na wagina so a ye ko high court o mu se me locket no ni ho ayira wo mu hu o ko high court o mu se locket ni ye hu ayira ai enti me lawyer o ko ho da be me pacha asem na mu ye bu asem na 2022 no 2022 ni na me lawyer na etu ho anamo eti wo lawyer no wo say wo ka kire no wo say lawyer say me pacha wa ye krata man ya ye de ko portrait farm wura no ho no so hwe mu no eno wase wone de wantimi nye wa bra wa hene e wo ho wantimi nye de krata no a ye de be 7 no ye de krata ko man sa asase no te so ma me no de bre no enya ne dia enti court krata say last time be na call ma me ne ho a na wo portrait farm ho pacho ma me na de nyo no wande wa firi ho portrait farm ni de tambia me ko ho wo ye be na de si akwaje asase no de wo wura ne ye friend napo wono so nko wono no akotone ma no wakotone asase na manapo mo madwi enema e wo so nyina na o ma ye portrait farm eti case we no mo de call high court 2027 what the 2021 ni ebu ani 2022 ena wakofa asase no still a woda kofa asase no mam ni de fira wansi su biem na ye den na ne saka asase obi akofa man ne tone man no me pa cho no na di ka ton man no so nde woton gi sika ni nyina wie ye no ansa no de me sa ko high court no woton ya gi sika na wie ena mo ko high court na court say kofa wasase mpa cha na court obua se me kofa masase ena aye den ena se di wateso no wono no ompese obefiri so sa adwokofo de me pese mitie de enkrata no emu kakra bi ye kase ye enkrata we nyina emu nsem na ye nsore na ye tie emu nsem kakra wi a me de suggestion ebeba mati na ye de ye befa I think some the suggestion eba ada say ye be ko high court ni ye di wachi ni yakopel locket no na ye hunu di asem ne beko because asem we no me ba cho apostle abrewa krata no emunsem bi ne say abrewa ye hunu owura opanyin yaw afrane na yaw afrane no ye den ya okay na chese ono na case no na nka wona na odwen okay wona ode yes one adwo akofo no nso den
ewa ha na wo de abram pofwa na abrewa de yehu judgment wa ha na date no na ama na me na bi keka ye trisi animu kakra ne ye hwe date a yehu wa ha no sa 2022 sa na wo ka nya sa na wo kura aha ente sa judgment we no nso so ne yehu no 2022 dia na mu no ewom yehu no 17 February 2017 ena ewa ha no na akire ya dwen se eba office no ya hwehwe no mamu ama na yepe ne date no a ewa ha ena o se okase we no de ehin na okase to 500 Ghana cedis ena ya 2017 na tese twede court no we no nso so ewa ha eye a high court aha yewura watena mu ya Francis Obri ewo kumase ha na den na ana twede de no mo combine de ne nyina ewa okay ene na waji ni nyina ahwe okay na ne judgment here by wo high court no Okay. 9th day of February 2022. Yes. Abraham Hunwaha. God. And 9th day of February 2022. 2022. Until the walk no. No crese judgment no. Aba hase womubua edema abra ampofo. God. Like I said 2022 yeah. And I say see. Na na bi dia bi wo ho a wo kan na apostle nya date ni dia me be so ho because mami kasa no ka say we ja ni documents ni bi ofia ni nyina na bedu ye tina siki ye hu 2022 ni dia na wo sanke atwen ma no ko fa mame onim bebe wase mu we no ye be kokoto ye be ko na yakwa kobusa wo locket no cause ye ka se ye di ho abobo a emfa abobo ni fa hwemre ye because Ghana mpanyimfo ayede na ayese wupu obi adiwachi na wapushi asem no ama wo na wahunu because nipa na wote asase no so de wotone ma wo no de wotone ma no sa asem ye no kure se de yehu no krata emu dia gese nipa no ma me ne kwagini sika na wokofo asase na no nansa first year nanka lawyer nanka bro ka wona na ikasa no say baby abesim ya we ya so bebusa no ma na wakire mu no na de no o kan se ukọ na sa wonkrata na omu hu no court wa o se ye frɛ obi supervisor high court judge supervisor high court judge ono na wo se mokɔ no ho na de ntia omu ukọ ye omu se register na se wo hu no na to dey ono kura no fashion wo man okay mpacho fashion wo mami ana de eto so no no se enka wo se ye mami onimo de se yebu asem no wo se nka osasre se ne lawyer sre se wo mu wo so ye adwuma na obibi bi wo so a onyin fiso no court makwan o sre court so o makwan na wo munyini ni but no wo kan sa asem no se lawyer na me pa chao eno de se ono free so no obia ni so bi ono nkwa na ne metwe sa busua no nkwa enti wo mu wi ya no de busuani bia enko so bi sena usi papa bi wo so a oye adwuma wo so anya ya me na me de man no nti wo na ade ama no me na me de man no mkodwi ni niema nyina agu ye God etefo anya Ghana ha ka menim se asase a obi ede ama o se yesuafuo na wo so wonsa enkowa no yetumi eje kantan ye ni asesa anya Ghana ha ka menti bi krada menti ni mpani nsem krada obi mua wo na wonsa nkowa no a na ketua ni ene de wo beje aboso obi numwa na ketua ni wei ena wo de eda nase ena mpapa ya ono edwen wo hu a o tese o boa wo nti na sideni esansa maame no onni obi obeka biama no onni binti tese Ghana ha de ohiani asemo eja mobrofo asemo ya wo Ghana ha se bibini a omunye obi no wakabiama omunye obi ene wadi o ma asema mom
na abri bia omo akakra wo nsem no omo bu omo nsem egu omo so saa omo asem e de kra na enam se tese omo wo sikenti na ye bu egu omo so ye tua ho na ye bu nsem ne gu ahiafo ne so omo ni bi no anka omo mom na nka wo se ye support omo mom ni ye bu gu omo so ye bu nsem gu omo so de bia na omo di fo e wo nsem mu Ghana yempe no kre abre bia no ni ye katakata bone so ye so bone eso ama bone no ate tese adoso e wo ye manyimu odwen okra wonte ase abre bia no meka se moma ye ma ye yiwu enye ye yiwu ye fita yenka se fita tuntum yenka se tuntum ni ye nya ise ye katakata bone so no enam sikenti kakra wo de be ma untumi nini nyina emfa nko udem so one city eno de be ma wa untumi nini saa ye de ye besa enti moma ye sua se ne ye be ye be ka no kre ye be ma no kre edi anim e wo ya brabo senka ma menyo obi e ma ne ka bi mana kenye ne se ye chi ne kokoto mu kenye ne se kokoda police station konkodem nso esanse oni buafo ni kamafo nti hwene eto maami ne ho kra anya momobo ehumobro ewo maami hu anka wosenko onye obi mane hu ne mobo nanko oboa no otai na chi nso esanse oni kamafo oni bi oni sika odi betua ho ne aka bia ma nti hwe ne eto maami Ghana Mommy and Shabby be Mommy and to any ama ye. Mommy and my ye you any you. A fita, yanka say fita. A tuntum so yanka say tuntum. Na me jidi say, see a desa, a boy a bra, a decide ye nim away a bra bomoa. Ye be con kind. A bribiano, ye be quay nim, ye be tumpon way a brabo. Order for her, and I made you made a besi. Emre no esua enu nti me ma mekasa enye tenten e ma revisa aye emergency Ghana TV medin ya mejeso a na akosia adepa da senenso ye besanso e share bio. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com. Emergency Ghana TV. Medin no na akosia adepa da senenso ye besanso ehia.